zoyaga itegeko ry'umukama kuko yambwiye ati uri umwana wanje. Umukama yaranyemeje ko ari we yanyivyariye. Imana mu kugaragaza ko ariyo yatwibarutse iraduha uburenganzira bwo kuyisaba tugahabwa. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ndagushimiye cyane kuri iyi ngabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Ngushimiye kuko uri Imana igira neza byose. Ngushimiye kuko uri Imana umutabazi. Ni wowe watwirije uyu munsi, ni wowe wadukomeje uyu munsi, ni wowe uduha uburaro n'uburamuko, ni wowe uduha ibyiza byose dukeneye ngo tubeho neza. Ndagukengurukiye n'umutima wanje wose kuko ari wowe wenyine uvuga ngo ni munsabe meze ndabahe ibyo byose mushaka. Umusabyi wawe Dawudi muri Zaburi ya 2 yaravuze ingene wamuha uburenganzira bwo kugusaba nawe ugaheza ukamuha ibihugu ngo bintoranwa yiwe, nawe ugaheza ukamuha kuganza gushika ku mpera z'isi. Ni wowe wenyine Mukama utanga ububasha mu mwana w'umuntu bwo kumenaguza inkoni y'icuma ibyo byose bihangayikishije ubuzima bwiwe. Ni wowe uduha ububasha bwo kujanjangura n'imbe y'umubumbyi ibyo byose bitubabaza. Nuwagwa icyubahiro muri twebwe kubw'uyu mwuka w'abazima dufise ubwa mbere, kubw'uko watwirije, kubw'uko tuzigamye no kubw'uko uri kuduha gusozera uyu munsi w'Imana turi bazima. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, tugorobeje kugusengana umutima wose n'ubwenge bwose kuko tuzi ko hari icyo uri bukore ku buzima bwacu. Turinde kubabara kandi utwagura imbibe twebwe ubwoko bwawe. Tunezereze kandi uduteturire mu makuba y'ubwoko bwose. Duha umunezero wagenewe abana b'Imana. Ni twebwe ubwoko bwawe tuje ngo tukubwire ko atayindi Mana dufise tubera ubuhungiro atari wewe. Umusabyi wawe Dawudi amaze kugira agahinda mu mutima, akagwanywa n'Abanyisirayeli, akagera ku rwego rwo kugwanywa n'umuhungu yibyariye Abusalomu, yaragusenze. Zaburi iravuga ya 3 umurongo wa 1 ngo ese Mana ukuntu abanyanka babaye benshi, witekanya guhora ku ngoma. Abatwanga bakazigiriza ubuzima bwacu, abatwanga
abatwanga bakahumanya amazina yacu, abatwanga bakaremenanya, kugira ngo tubabare, abatwanga bakadutandukanya n'ineza, abatwanga bakadutandukanya n'abakunzi bacu babaye menshi. Muri bo harimo abihishije inyuma y'ubukene tugendana nabwo, muri bo harimo abihishije inyuma y'amadeni tubafitiye, muri bo harimo abihishije inyuma y'intege nke zacu, muri bo harimo abihishije inyuma y'ubugwayi twahuye nabwo. Bararabye basanga bakwiye kudukindaga kuko babonye ko tubakeneye, bararabye basanga bakwiye kudufata uko bishakiye. Ariko ijambo ryawe rirambwira ko turi abadasanzwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Abahagurukiye kurwanya ubuzima bwacu nibatsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ivyahagurukiye kona ubuzima bwacu nibitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. N'abantu benshi babwira imitima yacu ko atabukiriro dufise atanubwo tuzeye ku Mana. Mukama, ibiduca intege turabyanse, Mukama, ibidutunuza turabyanse. Turashaka ko woduha kwitegura isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi uja gukurikira, dufise imitima itekanye, dufise imitima ihimbawe, dufise akanyamuneza. Erega dawe ni wowe uri inkizo idukingira ubwoko bwawe, ni wowe n'inahazwa ryacu, ni wowe uduha kuraramura umutwe, ni wowe uduha gutera akamo tukagutabaza kandi ukatwishyura, maze aho wicaye ku musozi wawe mweranda ukaturungikira ibisubizo by'ibibazo bihangayikishije ubuzima bwacu. Uwiteka nyagora ku ngoma, izina ryawe witwa Yehova Rafa. Ni wowe uduha kuryama tugasinzira mu mahoro, ni wowe uduha kuryama kandi tukikangura amahoro, kuko uri umukama wo kudukingira. Nta bwoba na bumwe dutegwa n'ibihumbi by'abantu bamaze kudukikuza hose ngo batugwanye. Haguruka Mukama, udukize Mana yacu, ko ni wowe wenyine ushoboye kwakira ububasha bwawe ugakubita mu misaya y'abansi bacu, igahongagurika bakabona imbaraga zo kudushinyaguritsa. Ni wowe wenyine uhongagura amenyo y'ababisha, ni wowe wenyine urukiza rwose rukomokako, ni wowe wenyine ushobora guhunda imihezagiro wawe twebwe ubwoko bwawe. Turabizi ko ugutakambiye wese umwishyura. None Mana y'ubutungane bwacu, muri imyanya turi mu marushwa turemurura imitwaro yacu, dutandukanye n'ibidutandagura mwami nyagora ku ngoma. Neza ko wiyegereza umuntu wese akuyoboka ukamwumvira ishyari karagutakambira. Turazi ko utamwishavura ahubwo wamwucumurira mu ishavu. Nutukundire tuguhereze imitima yacu kuko niryo shikanwa risumba yandi yose dufise.
turiherezanije umutima ukunze kandi twitwikirije amaraso ya Kristo. Turagusabye ngo uduhe ijoro ryiza abana bawe. Turagusabye ngo uyu munsi udutwikirize mutima w'ubwenge n'ubweranda, kugira ngo abana bacu ejo bazotangura kwiga n'abarezi babo ndetse bazoyoborwe na mutima w'umweranda. Turakwisabiye ijoro ry'amahoro ubwoko bwawe. Turakwisabiye ijoro ry'urukundo n'igikundiro. Turakwisabiye ijoro ry'ubwenge n'ubweranda. Turakwisabiye ijoro riri mu budahangarwa mu izina rya Yesu Kristo. Tunezereza. Hari abadutwenga bakavuga ngo mbese ninda zobaronse ubwiza. Kristo niwe azobituroza. Kristo niwe mukiza w'indwara. Kristo niwe rumaranima. Kristo niwe murengezi. Kristo niwe mutabazi. Mukama Yesu turagushimiye cyane kandi turakwiyeretse uko turi kose. Turagusabye ijoro ryiza muri iri joro. Turagusabye amahoro y'umutima. Turagusabye ubukomezi bw'umubiri. Turagusabye gukurwa kw'ibisuzuguriro. Turagusabye kwangirika mu izina ryawe. Dukure ko kwangirika Yesu. Iyo twangiritse ariko ububasha bwawe ukadushira kw'igikundiro, ugukundwa akazwa kwacu guhindukiriramwo ubutabazi bwacu. None Yesu n'ahandi turi bukuru ubutabazi. None Yesu n'ahandi turi bukuru igikundiro. None Yesu n'ahandi turi bukuru ko guherekwa ni wawe gusa. Ni mu maraso yawe meranda. Ni mu bubasha bwawe. Iri sengesho nirigere mu ijuru. Mukama aruhurira imibiri yacu, aruhurira ibitekerezo byacu, aruhurira ingingo zacu, adukandakande kandi atuvura aho tubabaye, maze mu izina ryawe Yesu Kristo duhabwe umugisha. Duhe mutima wa mweranda tubere inkingi n'inkinzo, ararira ubuzima bwacu kugira ngo saa sita z'ijoro uje kutubwira uduhe isezerano rishasha ryo muri iyo ndwi ikurikira. Urakaza Mana mutima mwenda ubane natwe kugira ngo Kristo arushirize gukiza ubuzima bwacu kandi atubungabungire mu isezerano rya rudasumbwa. Yongera duhubashe bwo kubyaza umusaruro agakiza kwacu. Urakoze Yesu. Urakoze mukiza. Urakoze murengezi. Urakoze mutabazi duhe ijoro ryiza mu izina ryawe ry'Imana. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Urakoze Yesu Kristo nyagora ku ngoma.